Atjhe mamelo mosadi e ka ra jwale wa mphoqa wa mphoqa hobane wena o batla ke phete ntho e le nngwe hangata office ene se ke e tshwere hona jwale ha e batle ke ne ke phete dintho hangata ho feta mono mosadi ke tlo iphumana ke o lelekile ke bitsitse motho e mong akere jwale ha ke batle ho hlaka ke khopo ke tlo tla ke bua butle ke a tshepa ho nkile pene le pampiri ke re mpesa mokgatlo group savings o qalwa ke batho ba bararo ho ya hodimo akere mme bona ba tlameha ho etsa bonnete ba hore di-limit tsa bona di nyolotswe re utlwana ke ha o tloha mono haebe o kena ntlo le ntlo o fihla o kopanya batho bano ba sephokong nna ke tla ke fihla ke tlo ke ba rabella ka thabo ke tlo ba fa melemo ya rona hobane ba tla tlameha ho kena mpesa mokgatlo group savings jwale nna ke batla hore pusong ena ka nna ke kena fela ka loto ke kena ka diphetoho ha ke atlela ho tla bapala mona mamello jwale hobane o ka nthusa ka hore ba kopanye nna ke tla ke etsa sohle akere o lekile he nana bye helang jo mosadi mme atamela hela o phela jwang mme ke a phela wena o phela jwang ao ka mahao mokhanselara ntlo ya ka e nela ho ao ka nnete ka mora sefefo sela se fothotse matlo e se nela ho wena ka nnete jwale ke utlwa ke ferekane hobane jwale le dijo hayo mme ke rekeleditse fela ka mono ya kenela bo mahlakoreng mona pulena ke mathata ha o nna ke hela ha e sale o nyamela o no tsamaye jwang jwale tabeng tse hela wena maena ke re jwale ha e sale e le dipula tse ngata tse ke ne ke itse ke tlo tla ke o fa dintlha kaofela ke go le kgale jojo ka ebetsa khoba ke fihla mono ha e khoto mosadi bona jwale ke shota fela ka moqhaka wa tlholo mohaisane ntjwetse ho etsetseng ke ne ke le mobe ntshepe ha ke re leano leno la hao le ile la sebetsa ka o jwetse mme ha re fihla mono ke ha ke fihla ke le sono fela ke ke swahla mane sa nnete halala kana maene e be le tsho e ratwa le ka le tla dithabeng ya bana mosadi ke kena ke sesela ke tshaba le ho phamisa mahlo itse ha ke re clips ka be ke bona hore serame ke yane le nkokono na ya rent ha ba le mokota jwang ka re yo mosadi ke thotsekise ka utlwa ho bua sekgwa se se tele fela ka re jowe ho tla ba jwang ka mona mme ha o no ka utlwa ya ba mosadi a rente ha ya ditshetla ya di ka sekgwa se se kana mme o utlwa hore enwa ke sebadi ba ke thotsekisa tu mona mo ke teng ya ba ho thwe he mosadi ke bue hore na hantle ho etsahetseng wena ka fihla ka itshopa ka jesi yane ya ka mosadi ya letaese ka re moahlodi ha o mpana ke le tjena ha ke na monna monna ka o ile a welwa ke lejwe kwana mining re ne ra tle fela ho thola monwana mohaisane mosadi ka tlameha ho pheha leshano ka pele o bokalo ha ke tsebe le nna ona mosadi ke ile ka le nka ka eleng na le tswa kae ho lena paseka o etswe ke lejwe kwana mining ile ra thola monwana fela nana serame mane ma teng ya bona o la utlwa lekeile ya ba o tlatsa lerata re he mosadi ona o le shano ebile ke mo counselara itse a tsholo ka re objection my lord defamation of character with malicious intent ntho tse ke ne ke di utlwa ha ka kwana ke shebetse television batho ba maketse ha ke bona wa maketse mosadi ha ke so le hakalo e fela o no tonosha ka moo le kgale jojo jwale moahlodi a qetella ka horeng a ba bontsha hore ke nnete wa bona hore ehle ke moitshukudi ke kgetha hore na nka mo fa botshimo e nngwe kapa ke tla nne ke mo patale ka hanyane jwale o itse o mphile ho fihlella kgweding ya November mafelo a yona jwale mosadi itse ha ntse ke tle tseleng ka be ke re ho na le tshimo e ke e tsebang mane koting sapere e sale e le thita fela mono e sa lengwe
ene ka hopola hore ke a mmatisela hela ke a e hopola ke lo fihla ke mo botse eno ba mmatisela hona o tla ile manintsi ha ee o o sa tla ile ile ke mane fana ka yona ee fana ka yona Jojo mosadi ee hoki yane ya hao e thibi basadi e na le ntho e ha o fatang kgotse mona teng morong wa ka jwale o itse hai thiba mosadi hai o e fase e ise le kgaleng kwana ha e